نوع من سگوان نعمت حسنه از خلکی زاقومه و تقریبا 3 ساله از شوله تزبیات کم و نزدیک ساله که من اف کارگاه ها بچیکا بها چکری و شوله تزبیح ها چکر نید دست بگم ماده خامت اینش ترکی مواد خام قلق نوعیه تاین نوعیه وانجی مثلا اوه قهرمانه اف قالب مازن اوه سندلوس مواد خام اوه قوقه و اوه جی نارچیله هر دو تقریبا وکی ایکن و قلق موادیش مثلا پولسترش ترکی تید ابانوسش ترکی تید مواد خام بقياس ما يتهينا قياس كان وأمدي برند مشاري وأمش مشاري جي بمرحلة خلاص بين أمدين مرحلة دوي أميري كون كرني كوسرية ما تشكري ما يكري مزرفة برينت كفتي وكنت كت مرحلة سية جهاز چرخ كرنية بجنة سلو ماكينة لباچت كت ایماما چت کت ناف برکت وا چت کت چه قیاسی تبرد چه نوعی تو بخیه دیسک بجنه دیسکی تبخیه چه دیسکی تبخیه دی و تویل بچک قالبه حجم چیکری نه جاهزه تا چه قیاس ببده و تا چی مرحله چاره امش ویل بکید این مرحله چاره شول ما هی شوله دستی حجمت کاغذ ثقلینه کاغذ ثقل ما هی امش مرحله 120 دست بکم 120 جارا اول چرخت کم جارا 2 400 جارا 3 600 جارا 4 1000 اول قیاست چرخینه لبك بي حليد بد افكو جيتها جيفل مرحله بينجي اخستنا لباب دازيبه لبك دي خن دازي ديف دازي دي خن مرحله بولش همي لبكو عمتي خن اك طاي دازي ويش واضحه خاصه دازي كيف او جيش دربته مرحله بينجي او اما دي خن دازي بشرط بولش بله بشتي مرحله بولشه لبك خلاص بن ودبت اها اف تزبيه ام دازيت كن دازي خمالي اوا نوكا دازي خمالي اوا جاهزه مرحله دوماي تزبيه خمالي سر مواد مينت مواد اصلي جرانه مثلا حتى 150 هزار من فرت مواد اصلي ومواد عادي جي 2000 جي من فرت 2000 يما موادك عادي تسبيحك هكر ام هاتو دستی شول بکن نزدیک 2 ساعت داد 2 ساعت تسبیحک چت شوله دستی